Oh,
Direction. Yeah? We come in direction. Bagi tu poin mana wala. Yeah.
Wambonana
Chava ukamwana kibuya iyo ambonana iyo ambona iyo ambonana iyo andona iyo ambonana iyo andona iyo Tila ya utali orimo que ve que tonamela Zisho, what I like, Zisho, what I like, Zisho, what I like, Zisho, bonati like Zisho. Go in the front. Take the camera. Go shoot them there. Go. Move like this. Now go. Go shoot your parents. Sithi siyabonga ngoba Mtawu asinandi ukuthi esandleni kodwa sinilethele na imbali ezofika Sithathanda inhliziyo akanikaze nanga ubhuti naye azibongele uyasazithaza Mtawu thina singawaqaba oshobati ononkosi sithi hayi nange imbali sesiyibuyisile la ekhaya asilahlanga sithi sitshalile la ekhaya sithi singabakaqaba siyabonga kwakwaMtawu wonke umsebenzi uhambe kahle
Akwande la thathe khona. Njengoba bashilo ukuthi nibuye futhi ezweni laseNewcastle. Khona imali. Bahleke labantu nenyawo zabo nanebonela. Dina le tsana di sa le gona ka motseng wa Natala ba khopela le teng di tlo tšea fela tsela yenyane ye indlela encane le batho babanzi abatseni kuyona abantu abaningi abahambi kuyo and ke uya kuphilo yona leyo kodwa iphokophele empilweni atshela phela abela kabaprofeta waqhubekela phambili wakhuluma ngabaprofeti unele baprofeta abaninzi le wakhuluma baprofeta bamanga ngabaprofeti beqiniso nabaprofeti bamanga na haya ufeleleja mayesezoyofinqa laphendleni umuntu wakho nomanje uthi omunye nomunye owazwayo lamazwi yomuntu wakho uthero ye lo munye nomunye onedlebe lokuzwa lentshumayelo ayadira kayona wenza njengalokhu lentshumayelo isho uta kadisantsho tshepedi uza ke nemifanekiso emibili uri unele muthi ya agago uthi ke kunabakhi ababili bayakha yomunye uaga udimali lwala udimali sika omunye uyakha phezu kwetshe noma ngivumele ngithi omunye uyakha phezu kwedwala yomunye uaga kara leshabashaba kodwa omunye wakha esihlabathini nginyaka bolela le thabani lilindiwe today ngifuna ukukhuluma noThabani nolindiwe namhlanje make a choice today thatha isinqumo namhlanje urina le nyaka uaga lapala lena udimali sika uba udimali shabashaba na ngifuna ukwakha ikhaya lenu phezu kwedwala noma phezu kwesihlabathi mara itshela pele iri ya aga udimali sika kodwa mayiqhubekela phambili ithi lo wakhe edwaleni uba le dipula tse dinago ubese kuba neyiphotho noma neyivule uba le eyinayo ledimo le letsutlano ebese kuba nezulu elinethayo mara ka baka la gore lapa le le agile udimali sika kodwa ngenxa yokuthi leli khaya lakho phezu kwedwala a le sekinyeng alinyakaziseki re ke bolele nase le dutse gabotse ake ngikhulume namhlanje yebo nihlezi kahle le a tshwanelana linjalo nje niyafanelana mara ke nyaka bolela gore ge bophelo bo tswela pele kodwa ngifuna ukuthi impilo mayilokhu iqhubekela phambili mo re sepelane gona is not homogeneous lapho sihamba khona kukho homogeneous o nne le motheu kuyehlela re a nyoga ephinde kunyuke futhi dilo di a boya izinto ziyabuya ke mo re thomane go bona batho ba ba agile o lapa la bona odimo a lesika oba odimo a leshabashaba lapho-ke sikwazi ukuhlukanisa khona phambi kwabantu ababili abakhe edwaleni nabakhe esihlabathini Thabani ke be ke lebeletse Thabani bengibhekile ka nako ya go tlotla makhura ngesikhathi begcoba a amafutha o leketsa le go tlhapisa meno baqeda kuwasha amazinyo mabara re go botse e ka se be letšatši le ngwe le lengwe ngimtshele angeke kube njalo tšatši le lengwe o tlo o kwatela ngelinye ilanga unkosikazi yokuhlukuthelela mara re go botse ge motho a agile odimo a lesika umuntu makakhe phezu o kwedwala kwešiša o dire dilo tše ka mokana ga tsona modimo o na le lebaka uyaqonda ukuthi ngazo I zonke just want to invite you today ke ya go le eletša nase ngifuna ukunikhuthaza gore namhlanje aga lelapa la lena ukuthi yakhani ikhaya lenu odimo a lesika phezu kwedwala o re petro o re uthi mayekhuluma ke noPetro wena lesika uthi wena wena ke tlo aga kereke yaka wena odimo uyidwala a lona ibandla lami nyawulakha o tšwela phezu pele yo mongwe o re ke lesika le baagi ba lenyaditšego laba abakhi and ke lona lesika la kodwa motheo ilona dwala now if you want your lelo foundation to be strong ukufuna isisekelo sakho
bona batho ba ba aga go batla go botsa before ka bia setila re thoma pele ra bia semente ore ge re tla go aga this building e tla kgona go tia re kgona fela go tia re kgona fela go tšwela pele ge re itshamile ka morena Jesu bona e re baagi ba ba aga o lapa la bona o sena modimo ba itsapiša ka lefela ke nyaka boela mantši a thabang lentši la modimo le reng monna ke ena moporista wa lapa la gage. Now if you are not praying, I just want to challenge you today. Choose a road. Yenu babanja batsamaya go yona bona ba bantši ba tsamaya ka intellect ya bona ba tsamaya ka experience ya batswadi mara monna yo wa bohlale o tia taba tša gagwe modimo a lentšu la modimo bona Jesu Kristo o re sa motho ko plana mara dipolane tša gago di phethagatswa ke yena ka la dipolane tša lena ba lelapa na ge le jaaka gore di phethagale ditšedi le di fe modimo ka baka la gore sa lena ko plana na e ra gore bobedi bja lena ya le tshege ka yena ka baka la gore wa tshepagala your friends will go away when things becomes to be tough. Hey, your parents will go away when things becomes to be tough. Marake modimo a le teng yo tlo dula a le bona ge le itshegile ka yena but you can choose Hallelujah. Ngifuna ukuvuselela abanye benu mhlasimbe ukhona lenyalo la gago shado wakho le a sikinyega shado wakho yahlaseleka modimo ga lesika la mothego ene lesika la mothego ke bolela ka Jesu wa Nazareta yo a tlileno a ka a re gwela bona a le sefapanoni o fedile go palelwa gaka o fedile o hloka gaka o fedile experience ka baka la go tla ka moka ngoba sonke seyilahlele kuye tshepo ya ga o e beile go mama ithemba lakho libekephi ebe go modimo Thabang thatha ithemba lakho Thabang ulibeke kwinhlala amafini ene sesika lithusha lobedi bya lena onye ukulekelela nina ngobili benu yamathomo number 1 okokuqala nqa urapela mmogo ukukhuleka nindawonye number 2 okwesibili that communication channel lo le ngxoxiswano zombili ngaphakathi kwenu nobabili kuledisano ayibe gona ingxoxo noma umoya wokubonisana ngeke sibuledisana hona moliyano wona uma ngeke nibonisane nixoxisana akho lapho niyofinyelela khona can I say this to you Lindiwe ngiyanxusa ukuthi ngisho lokhu kuwena Lindiwe anya kilotedi Thabang uThabang akafuni into eziningi lindita kudimele le Thabane rata msadi wa gago izwi likaNkulunkulu lithi madoda thandana umngenu wena Lindiwe hlompa monna wa gago wena Lindiwe ebese umthobela umyeni wakho awuthi ngikhuluma into nayo ngidlulise kube ngathi into enhle lengizodlulisa manje monna ya la busali amunya le tsabatsobalana indoda mayizoshada nomfazi abashadi ngamabango ukuyolalana yabangala uri babona bathu kamontle abarekisha ngenxa yokuthi vele kunabantu vele bayadayisa ene asitsaba ya uri unyaka rumo apele buswa
Akusindaba yakuthi ufuna ukuthi umphekele kamnandi. Ali restaurant le gona ka montle ka mo. Abakhona bowimpi nabo spare. Ele matsatsi a wele go dikhoneng go ba apea basadi. Ene nala emakhoneni bayakupheka Mara bafana. ntse a tlhokang. What Wena o mohlompe. ukuthi wena umhloneke. Ge o re o nyaka o bolela le yena. Noma ngabe ufuna O ukukhuluma seka wa naye. monyatshisha ka batho. Ungamdelelisi Bolela le abantu. yena. Khuluma Jwalo ka naye. kgoši ya gago. Njengenkosi. Ha o ka bolela le yena. Bangakhuluma Jwalo ka naye. kgoši ya gago. Njengenkosi. O tshware jwalo ka kgošikadi. Uzokuphatha njengeqhawekazi. No, I get rid of it. I need When to you want to show him whatever that is wrong, Noma ngabe yini engalungile. you Ngenhlonipho. will always love you. Uzohlala ekuthanda njalo. Sompo. Inhlonipho Owikumali. le oyamukelayo. Vela pelo morathi. Qhubekela phambili ngokumthanda. Utaba akidela palaga ulimalisika. Uzabe ngokwenza njalo wakhili ikhaya lakho phezu kwesisekelo sedwala. Alora weso obone taba yewe. Bese ngifuna ukuthi ngifisa ukuthi ubone leyo ndaba leyo. Akephetha mobibila bodonguthisha. Mangiqeda ngihlala lazana bese ungibuza. Ngidele mengwana ukuta fethi ke nyeje. Ngineminyaka evile eminyakeni engama-30 ngisemshadweni. Ende ke sayiphi. Kunjalo nje ngisayithokozela kumnandi emshadweni wami. So ngabaka lawo ngitheyile lapha la ka ulimwa. Ngenxa yokuthi ngilakhile ikhaya lami phezu kwesekelo sedwala. So lo wena Nawe ya lapha la gawo. thatha ikhaya lakho Utsentshe modimo ka gare. ebese ufaka uNkulunkulu ngaphakathi kwalo. Ga o no isepelela fela ka baka la ditsomi. Uma ungayihambela nje ngokuya ngokwabangani bakho obhululi bakho Ba tlo thubela lapha la gago. bazokubulalela ikhaya lakho. This family is yours. Lo mndeni owenu. Awuthobi pile ka ya wa papa o le bomma. Awuqali ngokuyokhuluma noma wakho nobabu wakho. Uthoma ka pile ka o le busadi wa gago. Uqala ngokuthi ukhulume nonkosikazi wakho. Whatever that you agree, Noma ngabe yini leyo eniyofinyelela esiphethweni sesivumelwane that is ngakho. fine. Kulungile, it's settled. Arabele. Masikhulekele. lerato fela mabare ba re asho gore lerato le tie o apa le motho wao na ba dona dwana a ba le tlhompho mara ke setse tlhompho e se ngibonile ukuthi khona umuntu mamanisa naye ngibona ngabantu laba baze naye ukuthi umuntu oqhamukayo manje ngithe mani ngibona ngithi hayi asisoli lutho umthetho kuhamba umthetho sinorikhoriri naye bayangutawo rikhoriwa rikhoriwa ngwethu usimbezani rotakara sijabulile sitesiqeda ngokuthi niyabona mlokhu the time azalane ngeyingubo besifuna ukuthi nibone ukuthi thina bomakoti bakamdawu sibayenza kanjani besimkhokothela ngeke asayala uyabona lo basimgconisele leya ngubo noma ningathi kuya ngeke abuya leya ngubo lesimvethise yona ukuthi ithi singing ngiyabonga bathu abayini Bazirahani. Ngithemba ukuthi nala ifike emakhehleni. Bawukithemba nguri ngoba kufihle ubahalabi baba. Uma ngiwezwe khuluma ngezingane amayilahlekanga. Heki bakwa babulala njabono rawa. Kape ngwana ka atimela. Ngithi ngibonga ukuthi sakho umhlobo. Ngomekile bonga kutlwano ile ngona. Obuhle. Babukutsi. Elinde. Lindy, my daughter. My daughter. Hallelujah. Eh man. Yeah. Yayo. Ngiyavuma. Ngiyadumela. Yeah. Ngibonga nami mkhwenyana. Me riale bonga khwenyi. Mkhwenyana. Ay khwenyi. Kahle kahle bengane yami. Fara ngwana ka ho uzakere. Ngoba nami bengiphethe kahle le. Ore le nna una ntshware ga botse. Angikhumbuli ngenkinga Ke yayo. gompole ke na le bothata ka yena. Angicabanga ukuthi nawe izokunikeza inkinga. A ke nagana gore le wena tlo go fa bothata. Ngithanda amazwi amfundisi. Ke ratile mantswi ya moruti. Akhuluma ngabakho ababili. O bolela ka bayagi ba babedi. Ithi indlu yakho umuntu umakhi wayaka Ore edwaleni. wa kwa ga o agile disukeng. Unye waseyaka enhlabathini. O mwaga bobu.
Umbuzo uthi Putisho ire. Banyana Kwenye. owakho umuzi wakha uthi umfundisi mali zimbili izinto. Wena motho ha o ya gele kae moruturile. Ke tepedi fela. Awuthi ngikupena nkamazwi wami. O re ke tle mantswe a kasho. Zimbili izindlela Ke tepedi ditsela. enye yokuphileni Ye nngwe isa bophelo bo sa enye feleng. yokufeni. Ye nngwe ya lefu. Asaka. Awuthi nkamazwi kaGenesis wesibili. A re ko fe mantswe a gelesi ka bobedi. Indoda ayiphili yodwa. Ere monna a phile a tia nosi. Umsizi. Fela a hloka mothusi. Ngithi ke lengane yami ayibe umsizi. Jwale ke re ngwanaka yo a be mothusi go wena. Ayabonga oshwabade babonga. Rena ba qaba re a leboga bo shwa ba ke re a leboga. Babonga ngoba kamdala. Re a leboga go lena ba ga Modau. Sale kahle bantu wami. Le itulela ga botse le tipsine bana ba ke. Kile kamnandi ngabiki into ezoniphazamisa. Le ga botse le ska phazamiswa dilo tse ntshi mo. Nikeza amazwi okuphila. Ke le fa mantswe a bophelo. Ingabiko enzokunqena ukwenza nibabili. O ska ba tentse le tlotwa fa go di dira ka bobedi ba lena. Ngithanda amazwi omfundisi athi Ke ratile mantswe a bophelo. enza nobabili A di nibonisane ka nobabili. moka di dira le babedi. Mkhwenyana usayi kumama usayi kubaba yobuza. A re nyake mkhwenyo gore bomma bomma. Ayikhethile mkhwenyana. A ke re khathetse ka. Asibonge. A re ke leboge. Ke a leboga ngwanake. Ngiyabingelela nabo mama nabo baba nina nonke emkhambathi nomphakathi nomakhelwane nabo bonke abantu abakhona lapha sanibona. Najabuwa. Hey mina ngiyakhuluma ke. Yabuwa akibulabuli akikwenzele ntelitsela kini. Mina ngikhuluma isisuthu alukho olunye ulimi engilaziyo ngazi isisuthu nje. Batswadi ba ka dimaloko re la tsamaya ga kona dala. Bazali bami siye sathatha uhambo saphokophela lena kwelikaphunga noMageba kwaZulu Natal. Ke tsamaya le ane dikitamaile le bararo go tloa Gauteng go ya Natala. Sihambile ke kulolu hambo besibathathu sisuka le kwelaseGoli siphokophele khona le kwaZulu. Adima kone moshana o la re kopa kana go malume isantjalo. Umntaka sesi uye wasicela wathi phuma nini nxiwa. Dikele kona Natala kona difika kona Natala yele sa mosebetsi o selekilego e ke re rometse ngwana gona a le fika mone le ka mosebetsi o bona niphokophele le Natal niyokwenza lokhu mina nginithume kona ukuthi nikwenze manifika khona nithi 1 ebese nithi 2 nifike ku 3 makaluduni aya no go mone ya filaga ya na ba tsora hantle gona kona Natala ga bo gona hai ke batho ene le gona ke a bona gona yano Mona le gona ke tla ba tswara ka mogopa go soreng ka teng kona Natala le gona ke tla ba tswara go tswana. Safika ke le kwaZulu njengenjwayelo anjala amaZulu asiphatha kahle nathi sathi siyobaphatha kahle ngoba nabo basiphathe kahle. Haya tola ka ba sheba di ba le gona nna ke le Mosotho ke la ka rena hae ke shebe ke re ke le kopo ke a kopesela a thole go. Ngathula ngababheka ngathi we ngingumsuthu mina nyawuthini lapha ngikhophozela kodwa ngathola ukuthi ngiyamukeleka nangothando nemfudumalo. Ke lebo ha dimalo e le hore di fihlile mona bothata ko rena a ka bala la shona ane le tshakwana. Ngiyabonga ukuthi nonke nikwazile ukufika la kodwa engqondweni yami ngilokho ngiyayibuza ukuthi manisuka lapha kade nisuka khona niphokophele la akuzange nilahleke noma niduke.
Makunjalo thina lapha kwaMtawu siyanamukela ngezandla zombili. Litaba ye nngwe ya o tatela ko gore ha ke batho go ne ha di kwa mona ha Mtawu mona le re ai ba Mtawu ba ne ai a se batho ba ne ba re tshole ka mo ka tsile e nngwe ke ba ka di kwa mona di tswe le thabile mona di ba ntho mo lo gore hai mona ha Mtawu mona ba re tshole ha ile enye indaba yokugcina ngqise ngifinqa into engayithandi kuyizwa noma ukuyibona yenzeka ukuthi nithi nifikile lapha emagcikeni waKwaMtawu bese nithi akungaze niphatheke kahle engifuna ukukuzwa ukuthi niphatheke kahle. Yauqina gore ha le le bothata ka mele le dibuwa le gana ba ya ne ba Mtawu go ne mona gana le bothata 1 2 3 a le tshwara hantle go gona o lutsa taba tsa rona re bona gona hao ene bana ba shang kwana na tala ha ba bua gona ha wa tshwara hantle bothata bo mo kae okugcina engifisa ukudlulisa sengisuka la ukuthi inkinga mayikhona ningathuli nayo wozani lapha nisho ukuthi inkinga ikuphi ebese siyilungisa mase siyixazululile nihamba inkinga ningenayo. ai akina tsena da yese ba eso ne o sa la fela ke rena ai a re tshwarane go bona ana ke le go kopantshitsene se se kopane ke ba Mtawu le ba Qaba jwano iseleng ntho yiwane amanenga ngisanawo okubalekile ukuthi besimindeni emibili kodwa manje sesumndeni owodwa umndeni waKwaMtawu nomndeni wakwaXaba. la ukuthatha ke batla o sheba bana ba No, firstly, it was a long journey. A very long one. For all of us. Okokuqala kade kuhambo olude belulude sihambile yebo sahamba Rebuwa. The main thing is into esemqoka le kade simehlomane kuyo siqolozele was to unite family. Bekuhlanganisa imindeni. Sihlanganisile abakwaXaba sabahlanganisa nabakaMtawu. Namhlanje usuku lokugcina lokuthi alethwe umndeni ngokusemthethweni la emagcikeni. Nakusasa maseka la seka umama uMtawu uyakhohlwa lokwale kwaXaba seka landela imithetho uyalaphindele khona. Yebo kona kuyohlala kumndeni wakhe yes. Kodwa ke sekwakaMtawu.
50-50. How? Half of them, half. It's fully good down. Siyathanda ukubabongisa abomndeni wakwababa uXaba. It's a long trip. Kade kuluhambo olude ke nokho. Kodwa ngifikile, ngiphephile. Le khona ukufihla lele safe. Ngirupelano lentsamayo emsini. Siyacela futhi ukuthi niphindele emuva niphephile. Glory Jesus. Hallelujah. And then another thing I follow the DJ to Tabani. No DJ kaThabani Already. Naye sekayilungiselele Lord bathu babini. Yeah. ukuthi sizolibhala la bantu bajabule bathokoze Batshile kuthina. abantu basine yini ukusina siyasina ngithi ngapha kwaZulu namacula akhona kuba 50 ngale 50 ngala siyawuhlanganisa siditshaniswe yilokho nokabza ngeke kube umakhathi kuphela ngiyathanda ke nokho ukubonga isizwe sonke umkhambathi wonke lo ngokuthi njalo masinemigidi lapha ekhaya la kwaMudawu niyavela nibe khona nizoseseka yiloko nje ngifisa ukudlulisa amazwi okubonga DJ angazi ukuthi uhlelo luyisima kanjani imemezelo nokuvala bese kuba inceku ukuvala ngiyacela ukuthi nimkhumbuze ku DJ ukuthi alinganise inhlangothi zombili sizokwazi ukuthokoza kahle ngiyabonga. It's nice to be here. It's nice to be here. Nobody really go Newcastle. Maybe Kulum is a book. Today we go Limpopo. However, okunye kade sizochaza manje sekuzekile. So kade sizocela ukuthi abantu benamagift omaka wabo singabo sicela ukuthi mabethola isikhathi beze bazomuka. And ispeech esincane nje ngithina nana lekhaya thina sobabili. Akekho umuntu ingane zakhona thina sobabili. Bazoxabana usuku ngalini bazoxolelana ngoba baligazeli lokho kodwa make kwaxabana thina yoshinquthu owenza ukuthi sixolelane ngoba sidlala igazeli lokho futhi make kwabandana thina ngeke baze baxabana usuku lolunye sizokwakha lo muzelana ngicela ukuthi sibambisane siwakhe ngiyazi ukuthi sizokwakha sinayo. It's us against the world.
Roto na le mosadi ke botelengwe ra le tloela le nyake re decide no ra re ape mara le nyake marotaba nyaka thoma ka leboga ntho e golo ke bogwera ko tshwarana ane ko utlwisisa gore lelapa le tapele ene a le kgonne go feta kamo ra leboga funa ukubonga abantu bakacaba angikhulumeli mina ngedwa ngikhulumela nenkosikazi yami ngikhulumeli mina ngedwa ngikhulumela mina nenkosikazi yami sifuna ukubonga to ifamily yakamntaba machibeyeni elebota ka kizulu ka gore tane le lutse kizulu and ba ga taba le bolela pepe tane le lutse kilobedi le gore kgona go twana ko motozile abangane bami amakhazini wami obukoti bami hayi nabo yalebowa imbonjile kuthi yalebowa kamani thank you amazwi nangunawo umyeni sikakhulu ngesfinini fike kuexasemini sezwaluthe emadlebheni kaze ngizokwazi uphila ngaphandle kwakho yazi ubuthonga busafiki kuthi angisuke ngesfinini fike kuexasemini sezwaluthe emadlebheni kaze ngizokwazi